Menhir Brignogan. Pecha pulvan eis med uelder eo, anved eo hoas mean mars. Groas a zo be lakead war beganea, hag en gravet an nal mean tu ar zaoueol. Perak, kreda bevi kristenad ar mean se, hag en doa en dalvoudeg ezal religion goz, a hog ma oa deud ar vretonet en ar vorik. Ne hoezer ket da betra vichet dre just. Vojen a zo avat. Gwechal goz e oa deud Sant Paul Aurelian da zouara e Pors Paul e kichen an tourtan. A hanno e oa ea da gastel a genes vaz. Eno en doa lakea da neiron, en dragon, da veuzi mor, e tol ar zarpan. Neuze en doa savet manati en ennes hag un anal gergoz a gastel. A gandvet da eskop gad a roue Childebert, kenta eskop broleon. E keitse avad e do ar mor o krignat muor mui aoutchou an arvor e Brignogan. An du da ranket tehet iragalano hag a zave huela gourlen. Sant Paul a gemer as truez ouz ar bagan iskeaz. En drovez e teuaz eus Kastel Paul a samblez gade hoar hag a oa karabasen gata morvat. A lakeat ar mean ir peulvan men mars en e za e l'er meman bremañ, a gordren d'ar mor chomaza. Kendil-oal eo eie en eus lakeat ar groaz vihan var beg ar mean, a kizellet ar groazal mean. Goude bez a drebet er guchen vrenig en aout e tistroaz ar zand var e giz da gastel. Sevel a ra ataou ar mor, huela, me kalz gustator me mestra. Ne ket tost ar vrobagan da vez a konfoutet roaz evel keriz a tolente.